Asitelefon le honyo ho fa bi to alo fa bi neshi. Eye ve amba asitelefon me la shinyo. Eye imeno chichima ne nyekle nye velio mi na chadi fa onu aje du meji do message da mu e wanu bubu leji. Eye wanku no be de keme la shinyo. E to bi ambe wasitelefon di na o ka foji shimie medu angbe asitelefon me la shinyo tenade jinyento. Asitelefon wa nu gede u telefon nguto. Wa do ba computer ene watengwa do email alo message da to eji melwa message do de ameo jinyala gba na mbe chwedadi menya nu gbaglare ke wo mele clear o ga ke esimegale zama patai Ele bobu ba me na va no lolo me plama de to message do diji le kware me eglobe o mesusu ohu le nyate fe ma manya obe na glo nyama na mi menya nyu akele bobu be na ngle do di to Asitelefon ji eye ya na ma na va no visem lejime do message do rajia atawa glo nu gede si o matawa glo na me an ton kuma klankuma o ata ekore gba oba wo nto na ti ale si na zan da onu nwe ya